uThixo oyingcwele ngiyimi phambi kwakho Nkosi khona isizwe othema ufika emhlabeni wasidala wathi mase uqedile kusidala wasiqamba igama wathi ngamaNazaretha lesi sizwe asimuzwa omunye umuntu mayikhuluma makusuka ngakhulumi wena ngoba akungesakho noma ngabe yicilo kangakana kodwa akasimuzwa nolimi lwakhe azuzwa Nkosi ngiyakunxusa ukuthi mangigoqile lapha Nkosi mangideli uyadelwa Nkosi umuntu egoqile kanje aqala ukuthi usakhuluma indaba yakho kanti sekhuluma indaba yakhe indaba ekhulunywa kulesi sizwe osenze samaNazaretha eyakho kuphela ayikhulunywa umuntu oyindodana yomuntu noyindodana yenkosikazi owake wamitha izinyanga ezoni-9 uyamehlula ukukhuluma kulesi sizwe samaNazaretha njengoba silapha Nkosi sibeka indlebe kuthiwa itraffic eza kuwe isuka emjebeni eNanda akuhambeki uma ungasiyo uThixo ngenze kanjani leyo nto silamlele shembe konke sihluphayo wathi mawuphuma uzezweni lasezantsi kwanamadoda afungayo athi shembe nathi uyakhona siyaba khona nathi asihlasela namhlanje lamadoda asenza sibeke eqoleni singakuboni wena sesithuka sibheka sengathi khona abanye uNkulunkulu abangale bakhona emhlabeni sihlaselwa amadoda amathathu athi uthi asukume athi wena sihlale phansi asivala amehlo shembe uthi noma sibuke ngalififi ngoba athi azohamba nawe azafike lapho uya khona esikubukayo kule mihla namhlanje na kungathi asemathathu azele mhlambe enye yiyo lemlapha ngoba namhlanje ngoba akhethe ukuzala nobuhlobo luni lomuntu kodwa umuntu ubolala ngento eyodwa mase ezelwe nomadoda qala vukele wena she uthi angakubona nje nabona isitha sakhe akhohle ukuthi uyaphilisa ake ngikubonge Nkosi yamakhosi ngalamazwi ngoba impela uThixo ngibonga ukuthi njengoba ngiguqe lapha endlini kamkhulu wami ngisizukulwane sesithathu esaze saguqa phambi kwakho umkhulu wami waguqa phambi kwakho awubombele ukuqala waze wamgcoba wamenza umshumayeli ngaphansi kwenkosi yabangcobo ezweni labanyuso waba mshumayela khona etempeleni yezivele waba inkosi yokuqala eyayiphendukile ekhathi uShumayela ufika kulelizwe yaba ngumNazaretha wasuyaqala itempele wathi kusezivele ngoba kuvela inkosi yakulandela
umkhulu wami ngalosikhathi wayigula yayisizwa lenkosi ukuthi kufika umuntu wasezulwini ukhuluma ngezwi kuphila umuntu wasimbona umkhulu wami ephili inkosi yasimbona ephilisa umkhulu wami ngezwi hayi ngabanga mthinta uBombela wase yaphila Nkosi ngesizwana sesithathu ugoqa uphumi wakho kushiya umkhulu kuze namhlanje awubonanga mina Nkosi uBombela uqala kodwa ngibonile usumbethe inyama esibili nesithathu ngizibongela lokho kodwa ongivumelanga ngaduka hayi ngoba ngihlakaniphile kunabafowethu abadukayo kodwa ngivumelanga ngaduka wathi waqhamuka wathi ngisewuyena uBombela waphinde waqhamuka wathi ngisewuyena uBombela namhlanje ubuye isihlanu Nkosi siyakubonga ukuthi usizwele thina izala amadoda akubonayo umkhulu wethu mekhuluma nathi thina abazukulu bakhe athi aniyibonanga abantu abazukulu bami ndlamthathu kaMayekisa uthi ehlala imhlathi nyakaza bese sithi hawu mkhulu kanti kusho ukuthi konke singayazi thina ngoba sibonanga la ndlamthathu ekhuluma ngayo kodwa siyakubonga shembe nyazi bezulu ngoba uvumile ukubuya emhlabeni sakubona soBombela futhi wesihlanu Siyashona singesabe kubantwana bethu. Nithani imonanga uBombela hasebuye wesihlanu emhlabeni. Siyashona ngabo omkhulu bethu babasitshela kanjalo. Nkosi ngiyabonga ukuqhamuka kwakho. Angiguqile ngenyama eqinileyo. Ngiguqile ngenyama ebabuthaka kodwa kuseyivusa wena. Ngicela ukudlula evesini. Lekhulu ishuma sikomisa lesishiyagalolunye ivesi lesine ngicela ungiqala ngulo Nkosi. Ngenxa isikhathi ngiyazi imisebenzi yakho eminingi. Labantu bonke bafuna wena. Abafuna omunye umuntu. Noma ngakhuluma noma ngenzani. Umuntu makaphambana nawe uphambana nezwe. Kujikizwa nuke kulo. Uphambene nawe shebo ingcwele eVombela sidima samampondo nyazi lezulu. Izithelo so lunga naso